SCP-173 Lutka. Specijalan postupak održavanja. SCP-173 konstantno mora biti u zatvorenoj ćeliji. Kad osoblje ulazi u ćeliju, moraju biti najmanje 3 osobe i vrata iza njih moraju u sekundi biti zaključana. Najmanje 2 osobe moraju držati direktni kontakt očima sa SCP-173, tako dugo dok sve osobe nisu napustile ćeliju. 1993. stigao je u Areal 19. Njegovo porijeklo još uvijek je nepoznato. Njegova se ćelija sastoji od betona i armaturnog čelika. SCP-173 vrlo je živahno, ali neprijateljsko stvorenje. Objekat se ne može pomaknuti sve dok postoji direktan kontakt sa njegovim očima. Osoblje koje radi na njemu ima samo jedno pravilo. Kontakt sa očima ne smije biti prekinut. Nikada. Zabilježeno je da SCP-173 napada u milisekundi čim se prekine kontakt sa njegovim očima. Kad napadne, onda najčešće razbije jedan dio lubanje ili jednostavno uguši čovjeka. Osoblje koje tamo radi priča o zvukovima koji se mogu čuti. Najčešće se čuje grebanje po zidu, ali samo kad nitko nije u ćeliji. Ti se zvukovi smatraju normalnima i najveći problem osoblja bio bi kad bi ti zvukovi odjednom prestali. Na podu je uvijek crveno smeđa tekućina koja se sastoji od izmeta i krvi. Odakle se ta tekućina svaki dan iznova pojavljuje još nikome nije jasno. Ćelija se mora čistiti 2 puta tjedno. 2 puta tjedno SCP-173 ima malu priliku.